Телефони ки дар дери о кор мекард, тага ҳами видеоро дида омадага YouTube, ина чиқар гидасен Redmi Note 13 Pro Plus. Ҷо омадаган бисёр касая нишон шуда бача дизайн омада боше. Ҳама каса омадаган, читоби телефон аввал тест мекунан, баъд мегирам мерам худо хоҳад. Салом алейкум тага хубе? Саломат телефон аст, биям мера пешак да сахта кадамон нема хубе? Саломат ана акҷои тага? Ай тарафи. Ай чои ватан? Ватан. Ватан асос. Ай ватан асос бачаҳои Душанбе ина омадиям Redmi Note 13 Pro дутта гирифт. Note 13 Pro Plus дутта гирифтесиян, ҳарчам активация кардагем. Ози худо хоҳад аввал ниён тест мекунам, яке аввал тест мекунем, мебинем, кор кард баъд мегирем. Правильно? Ина ядша худ тест мекунем, ядшама агар сӯзони пул шавети. Хоб, ин инҷа овай ки абишни овай мехона ё. Ин я бор телефон пар дадрош, не дадрош. Не, шигама васт. Не, телефоншон дадро, ин дигаришам ай партон ина дӯстои азиз. Видан то мумкин телефонон дадри о партон ози бечахшахтем бадалши. Нархи телефонон боша дар магазини мо 8256 дорем, баъд 12256, 8256 нархиш 32500. 32500 будааст, 8256 тага ҳамин нархати ва 512 тага шамаста ва 37000 рубл. 37990 рубл. Вай 512 редка мешава, вақта агар ки зарани мепрсент бошад мегире, набошад не. И телефон местан зиқ машин намесуза. Ва да комплект чи дорад? Да комплект дорад, блок питания дорад, кабели бистра зарядка дорад ки дар байни 18 минут телефон полни зарядкати пур мекунад ва дар комплект беғарзи кабел, беғарзи блок бо дар комплект мебурад. Яъне хел чихоле ки сиёҳ худаш комплектатсияш раҳат дорад ва пилёнкаш дар рӯи телефон задагиа. Характеристикаи телефонро шиносон мекунам. 200 мегапиксел камера дорад, дисплейш бошад 120 ГГц AMOLED ва процессор бошад 7200 Ultra. Брат, рости гап. Худа гирсесиян тағайят дига ша. Салом алейкум. Тағайят дига худа гирсесия. Ай марда бор процессорои телефона мефаҳми худа. Чиқар процессор худ мефаҳмям. Процессор Mediatek Dimensity 7200. Телефон дастангиш хеле тағози? Redmi 10 дорад. И ай Redmi 10 қариб 3 баробар ба хотара процессорш нисбат ба Redmi 10. ва инҷа бошад дадри бо поён анасонаш ки дадри о кор мекунад ва ин бошад о бача беғалти. Хоб, ина бошад телефон дадри о мондаги будем шиҷа полни биё тағама худам бигирем дастои худ тар нашава. Ина ҳар телефон ина дадри о мегирам, ин қадар гап задем, умедворам ки аки хеле лак тест кардем. Ну, гарант масад советом метем баъд я дри о гирифтан метавонем ки о часпидаиш беш. Хо, иш метавонем ки мисол ҳам хе бемалол дидан то мумкин чихе кор мекунад, кор намекунад. Ну, пеша истифода бурдан то бехиҷа тағар нишонта ина. Тағар чи гурка? Баъд я обро вардиш. Меша, редка кор мекунад. 100% кор мекунад. Ина редка мега. Ина, дидан то мумкин чихе кор кунад. 100% кор мекунад. Ва баъди ки о меброем ҳатман телефон я бора хуш карда бигирем биё. Бутем аки пеши ҳам казан катайка яки нишон додӣ, масалан аввал қоқш ки штоби ки масалан бо удобнитар истифодаш барӣ, а? Не, аки ҷои сухтан шава барои ки ҷои ҳамун о медромадаги ҷош дорад ки ҷои зарникаш, ҷои калонкош резин дорад, резин задаги. Просто ҳамун ова тоза кунем, яки гуфтанаш зарялник мезанӣ, масалан замика натияд. Барои ин қаб. Агар тоза накунӣ ака, я 2-3 рӯз калонкаш хас кадам местада, барои ки калонкаш зашта дорад, ҷои даҳанакаш пур мешад аё. Ин хед я бо тоза кунӣ тамом. Фақат мегирӣ дига дарчи истифодаш мебарем. Телефон зарядаш бошад, бисёро мегӯянд ки телефон 18 минута пур мешава, телефон зарядаш чанха мебара. Заряди телефон агар ки абишни истифода барем, ман даже 15 Pro Max дорам, дар як рӯз 2 бор зарядаш мемонам. Заряд агар ки конкретно YouTube дорам ёки дига сайтҳо дорам, 6 соат, 7 соат максимум мебара. И телефонам ҳамин хел. Ман намегӯям ки телефона шумо 2 рӯз зарядаш мебарад, не бардаро. Ҳамин истифода бурдӣ дар байни 6 соат зарядаш тамом мешава. Истифода бурдӣ дар байни 4 соат тамом мешава. Бишини масалан гуфти худат масалан яс эмира о бихирям тамом мешава, ҳамин хел бестад масалан камшда буғ мешава мерава. Инам ҳамун хел чизай. Масалан зарядаш бошад, агар ки истифода бурдӣ, масалан зарядаш мерава тест, агар оста истифода бурдӣ, остатар мерава, тамом. Вақте ки телефона ҳар яша харидорӣ мекунем, апдейт карда гирем. Апдейт кардан ҳатман шарта, шутоби ки телефон бо версияи навқати хубтар кор мекунад. Ҳамин хати буд масалан гапои ма тамом шид, тағар худи аст. Падарко чи шид? Падарка. Биё падаркора, ши шура падаркор заправ кардӣ? Шарикои пешина тамом шуда буданд, шарикои нав пур кардем. Бо ина дар пеш ина чишмоям бардоро, ина дидасена телефони Spark 20 Pro ки телефон 9000 рубл места, телефон дар дохили мемонам, ина шарик шамиябте. Яке шарик шамиё ёхи телефона. Ина. Зарда. Да, зарда. Ина бардори азиз телефон дадирем ҷо кардам. Ина тағам ина шарик шахна дадирем парто. Бо парто дадирем да. Ина шарик дадирем парто. Шарик ша. Та опа.
اینا این باردار همون تلفن‌های ردمی نوت 13 پرو یکم گرفتگیش 856 گرفتگی یکی این تلفن یادش یاد شما بگی یا پدر کشم یادش پدر تلفن خطون دیده یادش تلفن خب این از میکشه ببینیم چی میبره ایدرنی ای بکفونش تا وقت هم خرید میگیره دیگریشا کی میگیره نه تا وقت برام یا تا کالونکای برافون برامد و دیگری باردار هم میبینه که چی میبره اینا تلفن با دست خودش داست که یک خودش میبره یکی گفتن نمیشه ها خب تلفن اک شده شریک اکشن چی میبره ایجاجدا این پاور بانک 10000 ماچه دوستان عزیز در داخل این تلفن در داخل این شریک‌ها یک دیگه تلفن موندگی تاکش شما میتونید بیاین بگیرین و البته اینا پدر پاور بانک تقا خودت این کلونکا باشه تقا خودت نومش بقاگه گفتم نه قدر میاد بقا چه روی کلون دریاتش باشه 3 ساعت 4 ساعت ثابت نمیبره یک باردار عزیز چه نیزور من پدر کردنتونه لیکن کارت مغازه خدا سلامت باشه از آمد برای اومدگیتون برای باور کرده اومده تلفن خریداری کردنتون من گفتم اومد مقصد نلی چی دادیشم گفتم اتیات کن سلامت باشه تا دور گارانتی ها شامپر کرده مونن همش خب